Amasakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Thursay na bon on mikupa tunong ng Vannoi Thusoh chum la chum ho na vaihom kiloite. Ukraine sipaiten counter-offensive hin bolo. Banzomin Wednesday ni Khutsenin zong Khalson gamkaya settlement ngaval ala zo be kitabi nahi. Ukraine officer wa kontulut dungzuin Kherson gamkaya Bereslev district sunga chen namun settlement nga ho akinong la zo tai anatibi nahi. Kherson gamkay sung sa asulam si anong la zo tawwa asay nabanova solam le langlam gamkay siya zong tu sana masal na anazing na layo vinahi. Russia in Crimea le kibulo na chung nga Ukraine ang utol na Monday niya missile tampi anakaplut na banova Russian Federal Security Service hon leibulo na agin mo aking o Russian citizen nga sule Ukrainian le Armenia gammi mi thumta ho chu anamat un asayo nahi. Russian Federal Service Bureau ho saydanin leibulo na chu Ukraine Military Intelligence o khutnong ahin ichi mo po na chu Ukraine Military Intelligence Director Kirilo Bodonov ngohna anizu nahi. Inla hichi ngohna chu senior Ukraine officer hon bullabal neilo tula alo khulchil na ahi atiu vinahi. Alangkhana Ukrainian Energy Minister pun asaydong zuin Russian missile ho chun Ukraine te energy infrastructure zala asom thumwal atong khae anati nahi. Hizitun Zaporizhia nuclear facility akon kolphemei wa anekila chu sutang ahitayati nahi. Ukraine President Volodymyr Zelensky in Western gamhola ma kithupina at humbe kitolhonin amasapina dingin Iris-T SLM air defense system ho chu Germany akon anamutavi nahi. Ichi air defense system chu Germany in pi dinga kitipna ananay sa ozong anahi. Sule NATO General Secretary Jens Stoltenberg NATO gamhon kilungto ta Ukraine gamsunga dinga air defense system pi ding atinaw sunga pha asa ale alim na thuzong anaphong do inahi. Ichi kithupi nahi adia Monday ni khwa Russia te missile hon Ukraine khupi ho anaka muwa milham somleko inthina anato uwa zawalin kisu kha na ananayu sule gamsung pumpia kolpemeiwa ato kha to lhona ki ven nadinga anapi do pano anihi. United Nations jingin jong Russia te chalo na chu war crime san dinga anasayo anahi. Hiti hoji chun Tuesday ni khwa Vilchera G7 meeting achun G7 lamkai hoti chu United States, Germany, France, Japan, Britain, Italy le Canada hon phatle ni khu iti chan lut ding hi jong le kaif adin pijing dingun kitipna anane hi. Isya chun Ukraine President Zelensky in lamkai ho hinga galman cha khat le hoizo agang theipina api be atol lut gang na dingun anangi ekinin ahi. Amana saina amasapina dinga Ukraine in angai chat chu kivenna air defense melmati ho akon kivendo na ding anathumin amana sebe na kingai na thaita air defense system gamsunga amdo tingle acham lova Russia te missile abulun ho chu beiding ahi anati nahi. Ichi ho banjam chun Tuesday ni khwa chu German gamin anikitip na saw air defense system Iris-T SLM chu anatol lut pano anahi. Sila United States in Ukraine gam sunga dinga agang theipina lungdingin air defense system changkangta NASAM Nazem air defense system chu Ukraine gamsung lut dinga atol do pantawin asayo nahi. Thilso ho hi adia Vladimir Putin anga Russia lamakon hata gal hi manoa kichaido sa ding tia hotliner swakon chawna omjing to hlana Crimean le kisusit buluna kipan athabia Ukraine gamsung ahin bol cha pano to hlana Western allies hon galman cha hi Ukraine adinga atolut Beijing kin usu hi. NATO injong Tuesday ni khwa pana Russia in adia nuclear force ho kiman cha dano chu phata avet lana anai ovin asayo nahi. Aji chu kidaw namun hoa Russia in golal na anay zingo utol na
tactical nuclear ho hi ahin mo man thei over tol hona hi chi chung chuna chu achi sa ni kho Nord Stream gas pipeline ho kisan buluna anei tol hona chin li na chule munpi kho lai ho security su khatna anei chu a hitai hiti ho kala sun Russia in an to pha naw mun hoa mihim khat chunga chawal na atrocities anei u mudo jing a hi atiu na hi hinla hi chu Russia in an pompo vin Ukraine gamsunga hi special military operation kichila apibo ahin hinla western gamhon kaif apan pi uwa ichi operation hi achi sot sa wahi ati zokit ovin hi Myanmar military vaihom na noya konin thimo achano Aung San Su Kyi chunga ngohna ni guna charge ni anakoi beki novin ahi kumsom sagila sagya upa Nobel Prize anasangsa Aung San Su Kyi chunga hi ngohna somlagi diso graph apet election violation le adang phachongpi chunga ngohna thimona achanova agom goma kum zakhat le somkol hingdi somkul tangdinga tutan humna aneyo hi hinla Su Kyi in akingo anho chu di lauta le bulthungan ahi anatin thimona ima anei lodan ana season hi tu din mona hi solitary confinement ti chu capital naipido khupia achanga munchom pindan choma ki hen tanga so hi tu tha ango naw hi Su Kyi hin sumkol ve hwa kun ni gu akila e atio hi hichi ngo na chunga chu gotna kumthum pe be hiding a hi ekiti military ten Su Kyi chunga dan ata ovin avet sa chu a hile iti hizong le politics kiti a agi komkit lo na dinga abolo hi ekiti hinla military vaihom ten thutan na nei ko hi independent ta ki vai pu a hi ativin ngo na hi na ki nei ho hi dan lemol hoita ki zuya chil hazo a hi tin nilkalna anayo na hi Israel le Lebanon tui pi sung gamgi thua chole adia thau khu mun ho ki chuna phatsot pi ki buina ki dona anane yu chu United States makainan tuni khu chun thusima dinga sei cha thai ki ho hlana ki nop tu na anane hontan hi ichi chung thua chun United States President Joe Biden in gamte ni ki ka akipana anapong doi na hi United States officer ho kon ki nop tu na chu mabana alang to gela machal na le energy lampanga hata ki khialna ahin luthai ahi ativin chule United States in iti san hizong le gamte ni hi ki thopina to sot na ki nei jingding ahi ativin hi Lebanon le Israel in kinup to na anai hon munchu solam Mediterranean tui pi sung ahin Lebanon in Israel muna chu natural gas ho la do ding anangai tu jingo na hi ahin Israel in akom nai lama chu sona pana natural gas la do namun ananeyo anahitai tu tha kinup to na dungzoya hichi Lebanese le Israel gamgi tuipi sunga chu alang to gela gamtenin phatsumna amuchi thailon na dinga mechanism chu anasim do hi hichi kinup to na chun Iran to sot Hezbollah in a China panla na ananai pu na hi hinla Hezbollah lam kailin Hassan Nasrallah in Asaina Lebanon in agamle amipi ti adinga agyel ha na chunga chun Immanuel Kelna anei loda nun anasayo na hi hethei khat chu Israel le Hezbollah hi hichevel la gamgi ho achu achi sa phana pat ki dona ananei jinglon chamne ki ti umnai lo chu hi achi sa kumtampi United States to anikisa thai Saudi Arabia in tu tha United States nungsun banga Putin lam naida na omna chunga haptakal sunga thauman Saudi Arabia makaina openg in akal sa na chunga US President Joe Biden in adol ta le thu na
ningin anasay na hi. Hinla hi chi tuahin Washingtonin izanin thauman kalna chunga aday sa lunaw say zongole ki healthy punti anatikit on hi. At si sa haptakal sunga United States President Joe Biden in Riyadh na anakal sunga sule United States Officer hon hataa asung langa Thusoh na dinga anabol zingwangwa Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in asay sa su kinunghay lawan hi. Hizasu United States lamkay lin tampin Saudi Arabia sunga gwat na piting anatina banova lamkay lin adia Senator Bob Menendez in United States in Saudi Arabia to kimet na zawsi suhay dinga anasay na bana Tuesday ni Husun Senator Richard Blumenthal le California Representative Rokhana Chun legislation khat anapo dolhon anahi ichi legislation dungzuya chu Saudi Arabia dinga galman sa akizu ho zawsi kumkhana dinga haisanding spare parts support services le logistical support zawsi haisanding atilhon hi hetay khatsu Saudi Arabia le United States hi loi phata na kumsot pi hungum lhona adia Saudi Arabia hin galman sa ho hi United States in apizing anihin sele Saudi akon thawla na anay zingo chu anihi Hinla United States President ha Joe Biden in ahin po apan akika alon hi hung hoy mo le zinga at si sa pana President Joe Biden in anakul zin na chunga zong hung may mo le zing chu anahi. Samlat gam khana dinga za sanumta thilsoa Pakistan International Airline chu United Kingdom le European Union in sanction anabol khumlhon in London khupia akinga anamun pido dingin het sa anhi vinahi Vannoi Airport lin loi London Heathrow Airport muna nga amun sagita nei Pakistan International Airline len ho chun amun chu aman thei ta loading over het sa anhi hi Pakistan International Airlines spokesperson na kon tupundo dungzuin isilay airport munhi gamsunga dinga thunna mun poi mota akhat na hinachunga agang theipi na nunglo na dinga pankilading hi anati na hi sanction chu Pakistan International Airlines pilot tampi hosun at sisa kumni masangapat pilot license sim tumang sa a len na tol na ananayo het do hi tol hona United Kingdom le European Union Aviation Safety Agency hosun tulhu na chu analao anahi holchin na ko namudo dungzuyun Pakistan pilot zanile somgit le ni chule Pakistan International Airline pilot zakhat le somli lakhat ho chu pilot license sim thumang cha alien na tol na ananayo anahi hichi ja chu Pakistanin International Civil Aviation Organization nom ho azui lo ziwa hichan Thusoh chu uma anhi chule Heathrow International Airport jingzong Pakistan International Airlines munlo chu anaken serpiova airline chomni ti chu Turkish Airline le Kuwait Airway adinga chu lagupchi adinga anapi do anhi Thusoh panapat na sinatsan nga hawzawsi asung siwa agipagipanaw kahit pauwi Thusoh thai mukit kaawin mabuanon mangpalet si Bay.